Tatoni cienge orintuko ya kigerio kinene ithengerete na yura kurumira ntere imwe thirikari ni uritwe itetherie arutwa ni kenda yura ritikathukangie mpumi ciao kuringana mwandiki munene wa kiama kia KNUT kaunti ya Tharaka Nithi tawe Njeru Mutani na ugite arutwa engi ona maria meterete kigerio ni magukurukira thina nontu bwa yura akiuragia mubango wa ciana kubewa irio maskuru ni feeding program uria urakurukirwe ni bunge ciumia nini kuruku yobidiro ukiamberia nikenda kuruta bwira na karugi kagitanio kawa arutwa maria meterete kurutha kigerio gikinene Teresia Mudhara ni magwatite irio cia uteithio kumakire arutwa ma tene skuruni ino na gikundi kimwe kia abiashara maria maurite thirikari na ntuma engi methiro makirutaniria nikenda gutetheria nontu bwa yura. Kevin Kimathi atumenyithie. Warira bakwiritie kurutha igerio biki nthiguru na barabangi bia kuthirikiria mwanka arito bangi Kenya bari na kinyamara gya kuthoma ndaire ntheri untu brabo gutuma baingi bago bakaremwa kinya ikuthi cukuru. Gitumi giku ara mwandiki wa kiama kuthetera arimu KNUT kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Mutani akuria thirikari iraithiria arito na njira ya kwejana irio bia uteithio macukuru. Ciana cietu particularly Tharaka kule gutamba ukethwa mbula ndiru na igamba ng'ombe na thelwa science ya Mala na thelwa science ya Meru South untuku ni kutigukene ni kubuthe muno na ciana imingi itikumba kuthie cukuru nundu itena gya kulea na iria ikumba kuthie cukuru ana itikumba kuthoma wega. Njeru ariuga uteithio bubu bukaura wanaigerio bitiro thika bwega nuntu bwa yura. Tamu ino nio tamu iria kuthiete kuruthwa kigerio both the KCPE, KCSE na at end of term exam koguo te muntu tigethwa kirutha kigerio na itukwenda monthe marutha na mabetuka koguo kethwa thirikari yamba gututethia kenda ciana ino ciumba kubetuka wega na ciumbire kuba wega anaelo thicithwaire na elo thimbega nuntu ciana ibuti no abukulwala ikalwalanga. Ariuria thirikari irikithie watho bura bukurukitwe bunge rua bwa kwambiria mubango wa kurugira arito a cukuru cionthe Kenya. Thirikari negeletie nuntu ciana ciaba ikethwa ikiumba kwethwa ikithoma wega na ikethwa iri na afya mbega na ikethwa iri ikirutha kuringana na the constitution buria yugite ciana cionthe ciigananue na ciithwe ikinengerwa all their basic needs. Kogu, thank you to the parliament and the government nuntu the positive move towards education in this country. Na kuundeni ya kaunti ya Meru Teresia Mudhara nkurukia cukuru 15 ichamukirite uteithio bwerio bia kuriwa na arito akagita kaigerio kuma kirimu biashara umwe umunene Nairobi Henry Mwingirwa ura aumite ntereinu. Programu utia kundi programu yake ithirara ke kwa na budget cha program cha kurecha standard 8 ituithira tukiwa mwana akia kumba kona max kuma 360 witia itumuraira ethira mwana ati wichumba kinya wichumba itumuraira chiringirie kumringi kumba okika munie kwa ringi aita secondary school na itubithiti nyebo ndene saidi ya miaka mboyo kinyamo over 10 plus. Arimo amwe na aciari bacukuru inu ibakenerete uteithio bubu. Cukuru ya Maburwa itwitite challenge nene muno tukirombaga bia kuria na mwankana ndi kuitira wasamaria wema bara batutethetie ana bari skuru ningo gwashwa bwana Henry ana turi na boba class 8 mwankana ndi bonde no mwaki uri ome ningwitike kinyawe aigwa twina gantu na cukuru akeja neikuba ngoretio mno nontu bwana rinkure kutotharima na mbeca cha kuruira ana betu nontu kwina mpara obviously ana batiomba kwana bakiere KCP bana mitie na bethira kierio kwina itonga Muthara uyo twibinge mno lakini utwe tona turite kuyo tutetheria ana babetu bakierinya tona mbi. Mwingirwa ariuria arito batene gucokera cukuru ira bathomagira gutetheria muno kagita taka kayura. Turi antu ba community tubange twingwa tumbe kuria kundi ketu kireka endelea kuona mantu ya kubete kwa mwaka na mwaka ndengenda tumbo supportiana betu tena chukuru chetu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.